Zamzuk Production YouTube channel thir tu te hin zawain chi boy kan buk chewa khongoi taka kan channel hi min lo subscribe saka min lo share sak thin turin in khongoi na kan thiale Mizoram Football Association Disciplinary Committee chuan June ni som hi palia tanga July ni som pakwa sang ni som ni pani chunga khelzo tak LBS Suzuki All Mizoram Inter-Village Football Tournament a thil thleng sang sanga hremna ati chuak June ni som ni pali sang ni som ni pani a lengpui ground na din thar LC team le scholarship trumpui VC team in kheltruma MFA official kutlak tu din thar LC team player Isaac Rosang liana jersey number 15 chu Mizoram Football Association in abuatsai annoya unit DFA tournament a match thum khel theilo tura shrem ani July ni som pathum sang ni som ni pania Lamula quarter final match Amveng South LC le Ramhlun North LC in khela moilo taka match official chunga che Amveng South LC team ami Laldin liana jersey number 26 le Lalun sanga jersey number 18 te chu Mizoram Football Association ina abuatsai annoya unit DFA tournament a match thum khel theilo tura shrem anne hetila hian Laldin lianan ati sual poma puitling taka MFA nena thupa choina lekha a thelu ngal chu azom kan ti in tun nuwa ti to lo tura a intiam na chu MFA Disciplinary Committee in lomom ati hle quarter final match July ni som pathum sang ni som pania Amveng South LC le Ramhlun North LC in khelbana moilo taka match official laka che Amveng South LC team ami Armal som kima jersey number 22 chu Mizoram Football Association in abuatsai annoya unit DFA tournament a match ni khel theilo tura shrem ani July ni som pathum sang ni som ni pania quarter final match in kheltop lamle in khelzo to nuwa Amveng South LC tan tu ten lamwal nu ma chu in khela anlung oilo awangin nasatakin ansua sama MFA le Assam Rifle 10 uluk taka an enkol khelmola thun an paidar baka dressing room bar te soichia in tui pipe anti chetela official pavilion luna tur hungna iron bar anti chiat baka sponsor lambanar tar tam tak anti chia a khelmola bottle ruak le thildang nasatakin anvum luta hetinga kan khelmol ngai hlut suwa samani hi MFA Executive Committee chuan poi ati takzeta hemi bo zui hian MFA Disciplinary Committee chuan ngun taka angai tu nu in Amveng South chu Mizoram Football Association ina abuatsai annoya unit DFA buatsai kholeveng in elna tungni khel theilo tura shrem anni ole tuna kan hantarlan takha MFA in shremna alekko chungchang ani a mimal ming khomingemo veng mingemo te kan hantar lang nual moya hemi konga hian keini Zamzuk Production chuan azek angin kan hantar lang mai ani ti min lo hriat sak turin kan ngen acheu he thil hi in khel azoma in khelakal chomek lai khan post kan siam to a Amveng South le Ramhlun North in khela Amveng South player 10 khat le fan se che dana MFA in ashremdon ti thuka thil thlen dan chan le boina in tan dan te han thlerin in fiamna khovela chiwan thin rimna aleng lova thinrima chete kut in thlak telek pai chu shem an phu kan ti rualin mitam takin an chet chan kha a om viawe an ting nge ani keini point shemna anti chuama shem an ni tur thu apuan tir khan shem an ni point shemna nep jok chu an phu e kan lo ti ve nge to ani kha tuna shemna chu an lo ti chuak ta a MFA thutluk na hi azaumin apuitling hle inalang lengpui ground na thil thlenga po shemna lekko ani boka atu te tan po hanlung oilo na tur omin na alang lo chuti rual chuan post masalama kan soi referee kha shem ani ve donem teka kan hanti ve zau ani kha hei hi chu soizom vak to lo mai ila lo ti poni se mi pui ma puan char vak chi po ani arin omlo kan beng ti var tu tan heng ti hi kan han soi ve ani